Díobh gach duine san íseán seo beidh mé ag díriú ar Pictiúr a chathair, Madra ar Strae. Déilúin a bhí ann, I rith an tsamhraidh. Fórpól takes óna charra síle. Dúirt sí go raibh a Madra imithe. Bhí cabhair uathu. Bhí a tuismitheoirí sa Spáinn agus ní raibh aon duine eile sa bhaile. Léig pól an takes agus ina dhiaidh sin chuaigh sé go dtí teach síle. I Pictiúr 2. Go gairid ina dhiaidh sin, chris sé a teach, agus bhí sí an-mhórtha faoin Madra. Bhí sí trína chéile. Go tobann, thosaigh sí ag cuimhne, gan stad, agus róg pól baróg uirthi. Tar éis cúpla nóiméad, bhí cupán caifé acu ag an mbord agus phléigh siad an plean. I Pictiúr 3. Gan a héile muile, chuir síle glé ar an raidió pobail, dúirt sí go raibh a Madra imithe ar Strae. Bhí an láithreoir lán sásta fógra a chur amach faoin Madra. Ina cheantar sin, chuir siad takes chuig agóide go léir faoin Madra, agus chuir siad fógra ar Facebook freisin. I Pictiúr 4, láthairach bonn, chuaigh siad timpeall na háite ag cordach an Madra. Níocha siad éin Madra, so Bruno sin anam an Madra. Gléigh siad ar Bruno. Ag an buinte sin, fór sí glé fóin, bhí Bruno aimsithe. Bhí síle ar bhain na muice. Bhí sí ar bís. So what I'm doing there is I'm expanding on my vocabulary and showing the examiner exactly what I can say. Duine sí an danuacht do fól. Bhí áthas an domhan ar fól. Go tapa, bhuail síle leis an bhfear a chur gléifón uirthi. Dúirt an fear gur aimsigh sé Bruno in aice leis an ionad siopadóireachta. Lean Bruno an fear a bhaile. An oíche sin, tháinig a tuismitheoirí a bhaile ón Spáinn, agus duine síle an scéal dóibh. Bhola chathair de ara thabhairt dá Madra. Now, gach duine tá an abart seo idir lúbíní, it's in brackets. Because it's abart deachar í. It's a difficult sentence. So again, it's an option. You can put it in if you want. Alright, I always like to give the students an option whether they want to tell the story or whether they want to expand and show off their language. So that's why a lot of things are in brackets there. Okay, to expand on your abertí. Bhí Bruno slán agus bhí riméid an domhan ar shíle. Domhailm sí ceacht an lá sin. So again, seo Pictiúr iver a chathair. Now, when you're going through the Pictiúr, it might be a good idea to start noticing grammar points as you're going through. And that's why I have a few letters here in bold. For example, a writ an tsamhraidh, Tishel Ginnadach, ón a chara from his friend, a plus shevu. Bhí cabhair uathu, she wanted help. Uathu is the preposition o. Then hrish bríthar san aimse caite shevu. A teach her house, no shevu. So look up here, his friend, shevu, her house, no shevu. So táimid ag play na hadiachta shalví an seo, an hadiacht halvach, the possessive adjective an seo. Again, lúbíní, brackets, because it's an option if you want to expand in your sentences here. Cafe acu ag an mbord, ag an plus arú. Dúirt sé go raibh, he said that. Go bhfuil in the past tense, go raibh in the aimse caite an seo. Agóide their friends, a plus arú. Chuir siad, shevu. Ag cordach is searching for. So the ing in English is always ag as gaelgus. Ag eating, ag kana singing ing. Níocha then on dúilteach, the negative form of the verb fex and aimse caite. Then ag an buinte sin, ag an plus arú again. And dinish d apostrophe because verbs beginning with a vowel in the aimse caite get a d apostrophe. Gurf mi de maith agwith.